Yes, nkuko mubimenye rero ni kuri Hope of Africa TV, the African Big Mind. Twongeye turagarutse nk'ibisanzwe nkuko mumenyereye, ni Abayisenga Papi Moses Engineer Papi, mu makuru atandukanye ndetse n'ubusesenguzi bugiye butandukanye. Ni iki rero mbazaniye, ni iki tugiye kuganiraho? Amakuru menshi yiriwe acaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Icyambere, inkuru idasanzwe ni ijambo ryavuzwe na nyakubahwa perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika, ari kuvuga ku mahoro yuko Afurika igiye kubona amahoro. Ibyo ngibyo kandi ntabwo ari byo nje kuvugaho, ahubwo nje kuvuga ijambo nanone ryavuzwe na nyakubahwa perezida Tshisekedi Tshilombo wa DRC, noneho wavuye ku izima akagaragaza yuko noneho ngo afite urukundo rwa Afurika, afite urukundo rwo gushyira hamwe nk'umuntu ukunda Afurika. Yagaragaje ko ari umupanafricanisme, ariko njyewe ntabwo ariko mbibona mu jisho ryanjye. Wenda nawe ufite uko wabibonye nyuma y'ijambo rirerire yavuze, ari kumwe n'umuhuza urimo mu biganiro, urimo akora, arimo hagati ari guhuza ibi bihugu, u Rwanda ndetse na Congo, umuhuza washyizweho na Union Afrique. Ndagira ngo mbabwire, ukurikije ijambo Tshisekedi Tshilombo yavuze, njyewe ntago ndi kubibona nkaho Tshisekedi yaba ari uko yashatse kugaragaza panafricanisme, cyangwa yashatse kugaragaza urukundo rwo noneho akunze igihugu cye, rw'uko akunze Afurika, nyuma y'uko nk'uko mwagiye mubibona amagambo atoroshye yagiye akoresha mu gihe yiyamamazaga, aho yagiye atangaza ibintu bigiye bitandukanye, avuga yuko nibamugirira icyizere bakamutora, akavuga ko u Rwanda ari ngo banyankarakata. Ubwo yakoreshaga ijambo ry'iringara, ubwo niwe wabivugaga, asubiyemo ibyo yavuze ngo azateranya Deschambre, ngo ubundi ngo yaka uburenganzira adekarare intambara ku Rwanda. Ibyo ngibyo nicyo kintu yakoresheje cyane mu matora aheruka, ubwo yagendaga yiyamamaza hirya no hino. Ariko uyu munsi noneho bitandukanye n'ibyo yagiye avuga. Niwe umuntu wagaragaweho na disikuru nyinshi zo kuvuga ngo ntabwo yaganira na M23, ngo ni ibipupe, ngo ntabwo kugira ngo aganire n'ibipupe, ngo yaganira ngo na shebuja wabyo. Avuga yuko we ataganira na M23 ahubwo yaganira n'u Rwanda. Nyuma y'ibyo ngibyo yagiye akomeza kugaragaza yuko uruhande rumwe yabazwa n'abaperezida bagenzi be. Yabibajijwe na perezida wa Kenya, abibazwa na perezida wa His Excellency Paul Kagame, nawe arabimubaza, amubaza ati ariko ubundi uremera yuko aba ba rebellion, aburi kwita rebellion, aburi kwita umutwe w'iterabwoba ari abakongomani? Akemera ati ni abakongomani. Rero ariko yagera mu gihugu cye akavuga ngo ni umutwe w'iterabwoba. Ku ruhando mpuzamahanga aremera ko ari abakongomani, ari abenegihugu b'igihugu abereye perezida, ariko mu rundi ruhande akongera akadekarara ngo ni umutwe w'iterabwoba. So ibyo ngibyo byagiye bitera contradiction, urujijo hagati y'abahuza, ndetse ugasanga biteje ikibazo. Ntabwo ari gufata M23 nk'abakongomani ku ruhande rumwe, ahubwo ari kuza akavuga yuko ari abanyarwanda bamuteye. Murabizi yagiye abigaragaza mu nteko za Loni zitandukanye, yakoze propaganda, lobbyinga wari coordinateur wa Monesco, amwumvisha buryo ki bakajya bakora raporo z'ibififikano zigaragaza ko u Rwanda ngo ari rwo ruri kwataka Congo. Ntibemere ko ari M23 ko ari abakongomani, kandi yasohoka yagera hanze y'igihugu akemera ko ari abakongomani. Ariko njyewe amakuru nshatse kubabwira, cyangwa ubusesenguzi nshatse kubagezaho, nuko aya magambo, iyi disikuru yavuze, iragaragaza ko ubutegetsi bwa Tshisekedi buri mu marembera. Ubutegetsi bwa Tshisekedi wavuga ngo buri mu marembera gute? Ubutegetsi bwa Tshisekedi ngenda banza ndebe ubundi ukurikije ahandi hagiye hakorwa ama revolution
cyangwa ahantu hagiye hakorwa kugira kubohora igihugu, kugikura mu bihe bidasanzwe by'intambara, mu bihe bidasanzwe nk'ibi ngibi DRC irimo. Byagiye bikorwa gute, byakozwe ryari, ese ni ibiki byagiye bibigaragaza? ndagira ngo mbabwire nta tandukaniro ririmo n'ibyo Tshisekedi uyu munsi ari gukora. Duhereye muri hano, reka dufate hano muri East Africa turebe. Muri Uganda habaye revolution, ubwo Museveni yagiraga gutya agaharika ubutegetsi bwa Okello. Urumva imini Obote niwe wari ku butegetsi, Museveni atangiza urugamba, ariko Okello aza gukuraho Obote, ariko Museveni agirana amasezerano na Okello, ariko amaze kuyareba abona ni maonesho, ni ukumujijisha amasezerano ntiyakurikizwa, ahubwo Museveni aguma mu ishyamba ararwana kugera afashe ubutegetsi. Ibyo ngibyo wenda mbinyuze hejuru, ndaje tubijye in deeply turebe uburyo byagenze. Impamvu ndi kukubwira ko ubutegetsi bwa Kinshasa ubu ngubu buri mu marembera. Reka twambuke tuve Uganda tuze hano mu Rwanda mu 1990, ubwo icyitwa RPA uyu munsi cyitwa RDF gitangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Nabwo it's the same n'ibyo turi kubona uyu munsi i Kinshasa. Batangije urugamba bagaragaza yuko kandi koko byari byo, u Rwanda rwari ahabi, ibintu byo kuvangura byatangiye muri 59, ubwo bafataga ubwoko bw'abantu, groupe y'abantu imini batumaga abatutsi bahunga bakava mu gihugu, ubwo bari batangiye kugirirwa nabi. Ibyo ngibyo byose byarabaye, bahungira Uganda. Bageze Uganda baza kubona yuko Uganda si cyo gihugu cyabo, bakeneye gutaha mu gihugu cyabo. Batangiye badekarara yuko bakeneye gutaha mu gihugu cyabo. Habyarimana, General Habyarimana wari perezida, yanga ko bataha. Yagiye akoresha amagambo akomeye ngo ikirahure cyaruzuye, ikirahure cyuzuye amazi ngo bishyizemo ayandi ngo arameneka. Ayo ni amagambo yakoreshaga ameze za disikuru bita ngo ni disikuru ziri hene, disikuru zibiba urwangano. So ibyo ngibyo nabyo impamvu mbikubwiye mbinyuze hejuru, nabyo turaje tubyinjire in deeply mu kiganiro cyacu. Ese ndi kubihuza birahura gute no kuba ndi kugaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa uyu munsi bugeze mu marembera? Nabo batangiye urugamba mu 1990, ariko muri 1991 bagaragaza ko badashaka intambara, ahubwo bashaka ibiganiro. Uwari perezida Habyarimana Juvenal ababwira yuko nta biganiro ashobora gukorana n'umutwe w'inyeshyamba. It's the same like n'ibyo Tshisekedi yagiye avuga mu gihe M23 yamusabaga ibiganiro. Ibyo nabyo tubireke. Ubwo Laurent Desire Kabila yatangizaga urugamba rwo kubohora Congo, yarutangije ku itariki 17 Gicurasi mu 1997. Uru rugamba rutangiza nawe yarutangije it's the same like ibiri kuba muri Congo uyu munsi. Ubukungu bwari buhagaze nabi, wariho perezida wari uwitwaga Zaire bo bita Mobutu Sese Seko Wazabanga, bari bafite ikibazo muri ekonomi, abanyamahanga batwara ubukungu bwa Congo. Kabiri yari yaraheje, yari yaragize ikintu cyo kuvangura ibintu bya discrimination ku bakongomani bavuga ikinyarwanda. Laurent Desire Kabila wari umaze gufatikanya n'u Rwanda kubohora u Rwanda aturutse Uganda, bari baramaze gufasha u Rwanda na Congo, nabyo byari byaramaze gufasha Yoweri Kaguta Museveni kubohora igihugu cya Uganda. Binjiye muri Congo, batangije urugamba ku itariki
ya itariki ya 17 Gicurasi mu 1997 mu ntambara itari yoroshye. ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nabyo ndaje tubijye in deep mbereke ni ukubera iki ndi kubihuza n'uyu munsi, kuko nabo nubwo bari batangije intambara, batangije uyu munsi dufite icyo bita AFC M23. icyo gihe bari bafite icyitwaga AFDEL, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo Zaire. AFDEL icyo cyari gitangijwe icyo gihe nabo bagerageje gusaba ibiganiro, nubwo bitagezweho. Basabye ibiganiro by'amahoro nyuma y'umwaka umwe batangije urugamba, ariko ntago byaje gukunda kubera yuko nawe Mobutu Sese Seko Wazabanga yababwiye yuko bitagira ute bidashoboka, ko ahubwo bagomba gusubira aho bavuye, ko ari umutwe w'inyeshyamba. ariko nyamara nabo byarangiye bamukuye ku butegetsi, ahungiye mu gihugu cya Maroc. ubundi abari nahagwa ubutegetsi bumaze gufatwa na Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila ageze ku butegetsi nawe ntago yabashije gukemura bya bindi byose yari yadekaraye ubwo yavugaga ko agiye kubohora Congo, ahubwo byarakomeje, yakomeje discrimination ndetse atangira anagaragaza ibikorwa bitari byiza ku gushyigikira umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Abari basize wari interahamwe, abari bashize bakoze jenoside hano mu Rwanda, aribwo muri 1997 Uganda ndetse n'u Rwanda binjiraga muri Congo bakajya kurwana muri 1998 u Rwanda rufatikanyije na Uganda binjiye Congo bajya kurwanya ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila. So ibyo rero none reka turebe kubera iki uyu munsi aka kanya ndi kuvuga yuko ubutegetsi bwa Tshisekedi, Felix Tshisekedi bwa bugeze ku ndunduro. Turatangira nk'uko nabibabwiye ku rugamba rwa mbere rwabaye rwo kubohora Uganda mu 1981 nibwo hatangijwe intambara yitwaga ya Luwero cyangwa Uganda Bush War. Uganda Bush War yari intambara yabaye nyuma y'amatora mu 1980, yari yaramaze kuba, ariko Museveni we yaramaze gutangiza icyo yistaga NRA, icyo bita National Resistance Army, ariko anatangiza umutwe wa politike bita NRM. Nuvuga ngo NRM yari National Resistance Movement. Muri 1996 nibwo bari bamaze Museveni nibwo muri 1986 Museveni nibwo yaramaze kugera ku butegetsi. Ariko mbere yuko agera ku butegetsi, Museveni yasabye ibiganiro muri icyo gihe cyose. Urumva intambara yitangiye mu 1980, muri 1981 asaba ibiganiro bajya mu biganiro, ariko Obote agaragaza ubushake buke bwo kugira ngo yemere yuko bagirana ibiganiro by'amahoro ko byashyirwa mu bikorwa, kuko nawe yari ameze nk'uko Tshisekedi yanze kuganira M23, akavuga yuko ni umutwe w'iterabwoba, nta mpamvu yo kuganira n'umutwe w'iterabwoba, ko ahubwo bo bagakwiye gufatirwa ibihano n'amahanga, bagakwiye gufatirwa ibihano n'imiryango mpuzamahanga, yuko nta kintu cyakagombye kuba kibahoza kugira ngo baganire. Kwanga kuganira, gukora ibyo biganiro mu 1981 kugeza muri 1984
witwaga Milton Obote yaje gutsindwa ku butegetsi mu 1984 akurwaho na generali muri 1985 hagiyeho Tito Okello aza gutera intambwe ajya mu biganiro na Yoweri Kaguta Museveni agaragaza yuko ari gushaka kugira ngo noneho bahuze. Ibi ngibi ndabigereranya no ku bwa Joseph Kabila ubwo yahamagaraga izitwaga MRCD Goma, MRCD Bukavu, akabahuriza hamwe agahuza, akababwira yuko noneho bagirana amasezerano yo guhuza ingabo, ubundi bakagira ute bakashyira intwaro hasi. Ibi ngibi nibyo Museveni yarebye aravuga ati no, ndabona uyu mugabo nubwo ari kumbwira ko ashaka amasezerano y'amahoro ariko nta mbaraga afite ahubwo arashaka kunkina kugira ngo babone uburyo bamfatiranye. Ko niba mukurikirana mwabonye yuko nyuma yuko M23 ikitwa MRCD bababwiye yuko bahuje ingabo ko bashaka guhagarika iyo mitwe yitwaza intwaro bakabahuriza mu gisirikare, ntago bagasangira ubutegetsi, ntago ariko byagenze. Ntibyagenze nk'uko ba General Rurankunda bari barabipanze, ahubwo byavuyemo umutego ukomeye cyane wo gutuma bamwe batangira kugambanira ubwoko bwabo, abandi batangira kugenda bicwa, abandi batangira kugenda bagirirwa nabi kubera iki bari bamaze gutatanya imbaraga zabo. Bamwe babajyanye Kinshasa, abandi bagumye hano muri Eastern Congo, abandi bagize ute imbaraga mbese barazitatanya ku buryo hari na bamwe baragiye bahezwa nka Makanika, General Makanika uyu wapfuye watabarutse ejo bundi, yavuze ukuntu ari mu gisirikare yasabaga guhura n'umuryango we bakamubuza, akibaza ukuntu azaba mu gisirikare cy'igihugu umuryango adashobora gusura umuryango we, aza kugera hasaba yuko bamwemerera basi akabwira ababyeyi be bagatahuka. Ni Makanika oya ni Sultani Makenga, ndumva ni Sultani Makenga. Bakabyanga byose, akitamo kuvuga ati ntago ni gute naba nitwa colonel, icyo gihe yari afite ipeti rya colonel, ni gute naba nitwa colonel ndi mu gisirikare cy'igihugu ariko umuryango wanjye wose uri mu buhungiro, badashobora kunyemerera yuko utahuka, badashobora no kunyemerera ko nsura n'abandi bake basigaye. So afata icyemezo arongera ava muri za ngabo z'igihugu aho yari afite ipeti rya colonel, agira ute agana ishyamba. Uyu munsi M23 iriho, wibuke yuko nakubwiye ko ubu yiyunze ku cyo bita AFC. Wumva imbaraga zirimo na Laurent Desire Kabila ajya gufata Congo yakoze icyo bita AFDL. So reka dukomeze. Nyuma yo kwanga ibiganiro Okello yaje guhirwa ku butegetsi na Museveni, ariko yahiritse ku butegetsi na Museveni urukumva noneho yaramaze gutera intambwe yo kwemera ibiganiro, banagiye kuganira. Mbere byatangiye batemera ibiganiro, ariko baza kwemera ibiganiro. Bamaze kwemera ibiganiro, Museveni nibwo yahise akagira ute, nibwo yahise ko ahirika ubutegetsi bwa General Okello, ubundi afata igihugu. Ibyo ngibyo ntubyibagirwe. Twagiye mu 1990 inkotanyi nazo zatangije urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Mu 1991 bateye intambwe ikitwaga uyu munsi ni RPF, ariko kitwaga RPA. Bari bafite icyo bita RPA, bateye intambwe basaba ibiganiro by'amahoro. Bwa mbere basaba ibiganiro by'amahoro, uwari perezida w'igihugu General Juvenal Habyarimana ntago yemeye ibiganiro by'amahoro hagati y'u Rwanda na RPA, ahubwo we yavugaga ko ari umutwe w'iterabwoba. Nawe yanze ibiganiro,
aramara igihe rwose akoresha amadisikuru abiba urwango ngo ntago yakorana ibiganiro n'umutwe w'inyeshyamba, ntago yakorana ibiganiro, bashyiramo ingengabitekerezo zishingiye ku moko, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko at the end aza kubona yuko noneho yokeje igitutu ubwo inkotanyi zari zimaze gufata igice kimwe mu bice bigize u Rwanda, bafite noneho umusozi wabo hariya mu burasirazuba ku Murindi, bafite ahantu habo, mbese bameze barakambitse mu gihugu, bizwi ko ari igice cy'igihugu bafashe kidashobora kugerwamo n'izari ingabo zitwaga Exfar, ahubwo bari bazi ko ari amatwara y'iki ya RPA, uyu munsi ariyo RDF. Baje kwemera ibiganiro. Nyuma yo kwemera ibiganiro byagiyemo, batangira amasezerano ya Arusha, urumva hariho RPA ariko hariho n'icyo bita RPF, noneho parti politique urumva bagiraga igice cy'igisirikare n'igice parti iri politique na parti iri ya gisirikare. Parti politique yagiye mu biganiro Arusha muri Tanzania, batangira gushyira amasezerano, basinya amasezerano, ariko birangira bamwe bari baramaze kwigomeka ku butegetsi batifuzaga yuko amahoro aboneka, ariko bari baramaze gucura umugambi wa jenoside, nibwo bahise ko bashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ariko bagashaka kugaragaza yuko ngo yatewe n'ihanurwa ry'indege ya perezida Habyarimana, kuko urumva perezida Habyarimana yaragiye Arusha gusinya amasezerano, bamaze gusinya aya masezerano y'amahoro, urumva ibiganiro, urumva yatangiye yanga ibiganiro, ageze hagati arabyemeye, noneho ageze no ku gihe cyo gusinya amasezerano, ariko birangiye ahise kasiga ubuzima. Noneho babandi bari barateguye politike y'inzangano, politike barateguye, barakoze umushinga wo gukora jenoside, babona urwitwazo n'uyu munsi abantu bashaka gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 usanga ari byo bashaka kuvugaho, ariko nyirizina jenoside ni umugambi wateguwe n'abanyepolitike bariho icyo gihe, bamwe na bamwe, kuko hari n'abandi nabo bagaragaje ubutwari, bagiye babizira, bagiye banga kwijandika muri ibyo bikorwa byo gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Bari baramaze kuba inkingi nyamwamba mu gutegura iyo politike ya jenoside, yo gushyira mu bikorwa jenoside, bo bahise kubatangira gukora jenoside, kuko ntago uyu munsi ushobora kuvuga ngo ni ibintu byabaye sida. Ibikoresho byakoreshejwe byari ibikoresho byari byarateguwe, byari ibikoresho byagaragaza ko wari umugambi, yari propagande yateguwe n'abantu. So ibyo si byo nshaka gutindaho. RPA yari hafi aho ngaho, tuzi abari bari hano mu nteko ishinga amategeko, nabo bari mu gikorwa cy'ibiganiro cyo kumvikana uburyo bagiye kwinjiza, kuvanga ingabo no kugabanya imyanya mu ngabo, no kugira imyanya ya politiki bagenda bahereza kuri ishyaka rya RPF, ubwo ryari rifite n'igisirikare cya RPA kigomba kwivanga na Exfar. Icyo gihe bari muri Arusha, ariko hari abandi bari muri CND, niba ari CND hano mu nteko ishinga amategeko. So ibyo nabyo si byo nshaka kuvugaho, ahubwo ndashaka kuvuga ubutegetsi bwa Habyarimana bwahise ko burindimuka, bunahitana ubuzima bwe, arapfa. Inkotanyi zibohora igihugu, na babandi bari bamaze gutegura umugambi wa jenoside, batanye no kuwushyira mu bikorwa, babakoma mu nkokora, ntibawukora 100% uko bari babipanze, kuko hari abarokowe ku bw'amahirwe y'uko batwaratabawe n'inkotanyi. Zibohora igihugu, igihugu kiba kivuye mu maboko y'abicanyi, kigiye mu maboko y'abantu bazima, batangiza politike y'ubumwe n'ubwiyunge. Uyu munsi igihugu kiragenda kiratekana, tukaba twamaze gusogongera ku cyanga cy'ubumwe n'ubwiyunge, ku cyanga cy'u Rwanda
ruzira ivangura. Ibyo nabyo si byo nshaka kuvuga, ahubwo ubwo naho muhite kumureba icyo nashatse kuvuga. Habyarimana yatangiye adashaka ibiganiro avuga yuko adashobora kwicarana na RPA cyangwa inkotanyi, bakoreshaga amagambo asesereza, ubwo ngubwo ntabwo nifuza kuyasubiramo muri kino kiganiro. Bibayeho igihe kiza kugera noneho yemera ibiganiro. Yemeye ibiganiro niko kurangira kw'ingoma ye. Ingoma ye yarangiye muri kwa kwemera ibiganiro, kujya gushyira mu bikorwa ibiganiro, kuko yatangiye yanga kumva inyungu ziri mu gusinya, mu kugirana ibiganiro bishingiye by'amahoro no gusinya amasezerano y'amahoro, kugira ngo habeho gusangira ubutegetsi, kureka abanyarwanda bari hanze y'igihugu babaye impunzi igihe kinini, imyaka myinshi, bahunguke baze mu gihugu cyabo. So reka twinjire muri Zaire. Zaire inyuma yo gufata kubohora igihugu hano mu Rwanda, ubwo njye nazanye sheni yose ya hano muri East Africa, ubwo niho nagiye, murumva ko ntago nageze njya kure. Zaire mu nyuma y'uko ubwo urumva u Rwanda narwo rwari rumaze kubohora, rwari rumaze kubohorwa na RPA ariyo RDF uyu munsi, haje guhita ko hakurikiraho gahunda yo kubohora Congo icyitwaga Zaire. Laurent Desire Kabila yabohoye Zaire, yayibohoye mu 1997 Gicurasi, nibwo ubwo yari amaze kugera i Kinshasa Gicurasi mu 1997, ku itariki 17 Gicurasi mu 1997 yari amaze kugera Kinshasa, amaze gufata ubutegetsi nyuma yo gutsinda Mobutu Sese Seko wari perezida wa Zaire kuva mu 1965. Kabila yari ayoboye umutwe w'igisirikare witwaga AFDL cyangwa Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo Zaire. Iyi ntambara yari yaratangijwe n'uwango yayitangije mu 1996. Ni intambara barwanye umwaka umwe, kuko yayitangije muri 1996. Muri 1997 agerageza kumusaba ibiganiro, Mobutu arabyanga. Muri uwo mwaka bari bwahita ko ku itariki 17 Gicurasi abari bwahita afata ubutegetsi bwa Congo. Akigera ku butegetsi yahise agakuraho izina Zaire, ayiha Repubulika, akita Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ari cyo ko n'uyu munsi cyitwa RDC. So ibyo si byo nje kuvuga. Uyu nawe yashatse kuganira na Mobutu Sese Seko wa Zabanga. Mobutu Sese Seko arabyanga. Amaze kubyanga, uyu nguyu ahita ko agira ute, yinjirana na AFDL, bafata cya gihugu bacyambura Mobutu Sese Seko, ahungira muri Maroc. Ari naho yagize ute, ari naho yaje kugira ute, gusiga ubuzima. So mu mwaka w'1997 uyu nawe yaje kugaragarwaho muri 1900, urumva yinjiye mu gihugu agaragaza yuko ubukungu buhagaze nabi, ihohoterwa ry'abantu, gufata abakongomani bakabita abanyamahanga, abakongomani bari mu buhungiro, abakongomani babuzwa uburenganzira. Ariko ageze ku butegetsi nawe ntago yakoze ibitandukanye nabyo, ahubwo nibyo yakomeje gushyira mu bikorwa. Muri 2001 nawe yaje kwicwa, nyuma yuko hari hashize igihe kinini, ku 97
9-8 ingabo z'u Rwanda rwamugabyeho 9-8 hatangiye intambara yari ihuriweho n'u Rwanda ndetse na Uganda, binjira Kongo barwanya Laurent Desire Kabila, aza gupfa mu mwaka w'2001. umuhungu we Joseph Kabila aba ari wita ko agira ute yima ingoma. Joseph Kabila nawe ageze ku butegetsi ntabwo yakoze ibitandukanye n'ibyasi, ntabwo yigeze akemura bya bibazo byose. N'uyu munsi nicyo kintu uyu munsi ndi gushaka kubereka ngo ninde kigiye guhitana noneho bya nyabyo. Urumva babibayemo Joseph Kabila niyo noneho wagerageje gucururuka nk'uko Okello yabikoze, General Okello muri Uganda yabikoze, akajya kuganira na Museveni. Kabila aranabikora nayo biramuhira. Museveni urumva yanze yasinye amasezerano na Okello, ariko yanga ibyivanga, aguma ishyamba arakomeza ararwana. Nyuma y'umwaka umwe muri 1987 ahita ko afata igihugu. Uyu nguyu rero Joseph Kabila we yamenye ubwenge ubwo yabonaga izi ntambara za M23 yari banza ndumva yari ikiri MRDC, sinzi ukuntu bayitaga, yari MRDC oya, yari ngo Force Rebellion ikikwa ukuntu bararwanye ku bwa Rurankunda. Arangije arareba aravuga ati rero ntabwo ndi buze gukomeza kurwana uru rugamba, reka aba bantu mbegere tugirane ibiganiro. Urumva already yemeye iki? Yemeye ibiganiro, ariko abarusha ubwenge aribwo bwa bundi Museveni we yanze gusinya kuri yasinye kuri za nyandiko, ariko yanga gushyira mu bikorwa ibyazo, kuko we ntabwo ari we rero ku butegetsi. Museveni Joseph Kabila yahenze ubwenge ba Rurankunda, basinya kuri ya masezerano, banemera guhita ko bashyira intwaro hasi ngo hashyirwe mu bikorwa y'amasezerano. Sasa bya bindi Museveni yagiriye amacenga nibyo byahise ko bishyikira ba Rurankunda. Mu gushyikira ba Rurankunda byarangiye nabo bahise ko bongera bakinjira iki? Bakinjira ishyamba. Binjiye ishyamba rero bahise ko habaho icyo bita M23, kuko ayo masezerano barayasinye. M23 ni 23 Mars nibwo bari barayasinye. Bahise noneho bavuga ati noneho ntabwo turajya kwitwa ibyo za MRCD n'ibiki, twebwe turitwa M23. M23 ya Nkunda n'uyu mugabo wakatiwe n'urukiko rw'urukiko mpanabyaha, uyu ufashwa agakatirwa ashinjwa ibyaha by'intambara. Iyo M23 mwibuke ko yafashe Goma, ariko kubera ko icyo gihe M23 yari yaribeshye ikintu kimwe, yari yarakomeje igisirikare cyari gikomeye pe ku bwa Nkunda. N'ubundi igisirikare cya M23 cyari gikomeye, igisirikare cya M23 ntabwo gikomeye uyu munsi. Ku bwa Nkunda igisirikare cya M23 cyari gikomeye, ahubwo M23 yaje kwisanga ifite parti y'igisirikare ariko idafite mouvement, idafite parti politique, ku buryo bashobora kunoza ibintu bijyanye na administrative, ku buryo bashobora kunoza ibintu bijyanye na politique bakabishyira kuri standard iri international. Uyu munsi niyo mpamvu uri kubona M23 ikomeye, kuko kujoininga mouvement ni ukuvuga ngo M23 yarabikoze, kuko twabonaga uwo bita Bertrand Bisimwa wari perezida wa mouvement M23, ariko hakabaho nanone General Sultan Makenga akaba umuyobozi w'ingabo za M23. Ariko ntabwo byari bihagije, kuko ntabwo uburyo administrative ya mouvement M23 yari strong, ntabwo yari ikomeye, kuko bari bakibura ibintu byinshi. Ahubwo nyuma yaho Colonel Nanga atangirije icyo bita Alliance Fleuve Congo,
ha iki ngiki mwongeye mukibuke kuki aba bantu bazana ikintu bita alliance kuko ni nkuko mwabibonye n'uwitwa na Laurent Desire Kabila yazanye ikintu bita ngo ni alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo Zaire. None aba nabo bazanye ngo icyo bita alliance Fleuve Congo. So icyo nje kuvuga ni iki? Noneho ngiki ikimenyetso kigaragaza yuko ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi buri mu marembera, buri kurangira gute? Dore ikimenyetso kigaragaza ko bugiye kurangira. Tshisekedi nkuko natangiye mbereka ari mu bantu, ari n'umuperezida wakitinze nk'abantu baperezida bose nkweretse Obote buryo yavuyeho, cyangwa Obote ya buryo yatsinzwe akavaho, Kero nawe bakamuhirika, ukinjira hano mu Rwanda Habyarimana nawe akabanza kwanga ibiganiro akaza kubyemera, akabyemera ubutegetsi bwe burangira, tukinjira mu Mobutu Sese Seko Wazabanga bakamusaba ibiganiro akabyanga bikarangira, ubutegetsi nawe bwe bugize ute burangiye. Ubwo nanze kujya mu Burundi kuko mu Burundi ishyaka ririho uyu munsi CNDD-FDD ntabwo ari ishyaka ryarwanye, nubwo naryo ryashingiye ku biganiro, nabo bashutse perezida wari uriho icyo gihe bakajya mu biganiro akabyo byabagejeje ku butegetsi, bagahita ko bica amasezerano basinyanye, mu gihe uwo bashutse wari uri ku butegetsi bakamwereka yuko nta kibazo bazajya bahererekanya ubutegetsi. Ntabwo ariko byagenze. Ntabwo Burundi nabuvuga mu marevolution yabayeho hano muri East Africa, kuko CNDD-FDD ni ishyaka ryabaga mu ishyamba, nta ni ishyaka ritegeze rifatana na commune nimwe hariya mu Burundi. Ni ishyaka ryaba ni umutwe w'inyeshyamba baga mu ishyamba, ahubwo ugasohoka ukica abarundi. Ku bwa Domitien Ndayizeye ndumva niwe warebye avuga ati no, ntago naba perezida w'igihugu hari umutwe witwaje intwaro kujya usohoka ukica abarundi ugasubira mu ishyamba, ugasohoka ukica abarundi ugasubira mu ishyamba. Baravuga ati rero icyaba cyiza nuko aba bantu twagana ibiganiro. Batangije babanje gukora ibiganiro bya South Africa bemera ko bagiye kuvanga kuvanga kugabana imyanya. So haza gukurikiraho ibiganiro bya Arusha bashyiraho noneho principe yo kugabana ubutegetsi n'uburyo bazajya bahererekanya ubutegetsi. Ariko CNDD-FDD igeze ku butegetsi, kuva icyo gihe yahise ko igira ute ihagarika iryo hererekanya. Ibyo ngibyo sibyo wenda nari ngiye kuvugaho, kugira ngo mwumve impamvu nacikiriye ntegeze mvuga ku Burundi. Uburundi nta revolution yabayeho, Uburundi barahawe, CNDD-FDD yahawe ubutegetsi, irangije nyine ihita ko yitwara kinyeshyamba, yanga gukurikiza amasezerano basinyanye i Arusha, ndetse nayo basinyanye muri South Africa ubwo bajyaga kugira ute, ubwo batangizaga urugendo rwo gusinya amasezerano y'amahoro. So nari ndi kukwereka uyu Felix Antoine Tshisekedi ni perezida, reaction ye cyangwa kwakitinga kwe bitagize ahantu bitandukaniye na perezida wa DRC wa Zaire, itari yaba DRC, Mobutu Sese Seko Wazabanga, perezida Habyarimana ndetse na perezida Obote. Bose n'abaperezida banze ibiganiro, ariko nyuma y'ibiganiro bagahita ko bagira ute, bagahita ko bahenuka. Ikintu bita siasa ya politike yananiye umuntu bita Tshisekedi niye. Kubwa Joseph Kabila yarushije ubwenge. Niba mwibuke ko nababwiye ko mu 1980 nyuma y'umwaka umwe Uganda itangije urugamba muri 1981 yasabye ibiganiro. Ibyo biganiro bibahuza, babanza kubyanga, biza kugerwaho bibahuza na Obote, ariko ntihagire ikintu gikorwa. Muri 1985
generali Okello yari amaze guhirika Obote. Amaze kumuhirika, we arareba aravuga ati ntago ndi buze kuyoborana NRM imeze gutya, ifite igisirikare kimeze gutya, ifite reka noneho mbatega umutego, mbatega akamashu bakagwemo. Ako kamashu rero bashatse gutega ntago NRM yakaguyemo, ahubwo ako kamashu kahitanye Okello, kubera yuko Museveni we yahise kabona yuko ayo masezerano ari amasezerano arimo umutego, ari amasezerano ashobora kubagusha mu mutego wo kurangira kwa NRM. ahita aravuga ati ndayasinye. Ubwo urukumva Okello yaje avuga ati ndabarangije, ategereza ko bava mu ishyamba araheba, ahubwo bakomeza kumucanaho umuriro, baramurasa. Nyuma y'umwaka umwe mu 1986 Museveni abafigize ute abafashe ubutegetsi, abufata arwanye atagize ute ataguye muri uwo mutego. Uwo mutego ni nawe Joseph Kabila yateze uwo bita Laurent Nkunda. Kubwa Laurent Nkunda bamuteze umutego wo kuvuga ngo dusinya amasezerano y'amahoro, nimushyire intwaro hasi, abadashaka kuza mu gisirikare basubizwe mu buzima busanzwe, noneho abashaka kuza mu gisirikare baze bajoininge, tubavange, noneho tubahereza amaranka. Ibyo ngibyo amaze kubikora agezemo imbere, kuko urumva ni perezida w'igihugu, umutego yabateze ni ugusinya amasezerano bakemera no kurambika intwaro, ari byo nababwiye Museveni yanze gukora. Ahubwo bamaze gusinya amasezerano bararambitse, sasa aravuga ati sasa rero reka nze mbereke. Atangira kugenda basoroma mu rucogocogo, bamwe abica, abandi abafunga, abandi ababuza uburenganzira bwo kunyeganyiga bameze nk'abafungiwe Kinshasa, abandi batangirwa gushyirwa ku nkeke, babona n'ubundi abavuga ikinyarwanda bakomeje guhohoterwa, abanyamurenge bakomeje kwicwa. Baravuga ati ibi ntabyo. Abari bari mu gisirikare Kinshasa bamwe bari baramaze kuba corrompe par ubutegetsi bwa Tshisekedi, yarabaye amapeti ari kubaha amafaranga meza, batangira kugambanira ubwoko bwabo, nk'uwo bita General Masunzu. Muzi neza ko yagambaniye abanyamurenge inshuro nyinshi, akicisha abanyamurenge benshi uko bamuzamuraga mu ipeti. Umuntu bita General Masunzu buri gihe yazamurwaga mu ipeti afite abantu mu bwoko bwabo yagize ute yagambaniye. Nta na rimwe General Masunzu yazamutse mu ipeti adafite abantu yatanze mu igitambo cy'abanyamurenge yabagambaniye bakabica. So urumva ni politiki umuntu bita Joseph Kabila yarushije ya parti politique, I mean wa mutwe witwaje intwaro wari uri icyo gihe, abashukishije amasezerano yo ku itariki 23 Mars. So babonye bari kwitwa, babonye bari kubuzwa uburenganzira, babonye bene wabo n'ubundi aho bari nta mahoro bafite, nibwo bavuze ati nyamara aba bantu baratubeshye, baradushutse, bahita kubasubira mu ishyamba. Umutego rero Tshisekedi yaguye murangije ubutegetsi bwe n'uwuhe? Umutego n'uyu. Tshisekedi iyo siasa Joseph Kabila yakoresheje yaramunaniye, ahubwo we yafunze umutwe nk'uko Obote yawufunze, afunga umutwe nk'uko Habyarimana yawufunze, afunga umutwe nk'uko Mobutu Sese Seko Wazabanga yawufunze. None rero at the end atangaje yuko kubera ngo gukunda Afurika ngo ntawe bataganira, ngo ikiguzi cyasaba byose cyose baganira. Ibi ngibi bigaragaza ubutegetsi buri kugira ute, buri guhenuka. Ngira ngo mwarabyumvishije ubwashize ejo bundi yasimbutse ngo kudeta. Ibi ngibi n'uwa ngo biragaragaza kurangira k'ubutegetsi bwande bwa bwa Tshisekedi, Felix Antoine Tshisekedi, kuko nuvuga ngo ibi biganiro yemeye uku kugaragaza ko noneho avuye kwizima. Ubwa mbere yari avuze ko atazicarana na perezida w'u Rwanda, twaramubonye bicaranye,
yaravuze ko bakireka bahuriye mu ijuru. Sinzi niba Katari bahuriye ari mu ijuru. Kabiri, yaravuze ko adashobora kwicarana na rimwe akiyoboye Kongo. Ni ya mvugo y'abayobozi b'ibihugu bavuga buri gihe iyo bari bahanganye n'umutwe witwaje intwaro kandi w'abene igihugu, atari kuvuga ngo n'abandi bantu baturutse hanze bari kurwanya igihugu cye, ahubwo ari abene igihugu bari guharanira kwishyira ukizana, bari guharanira uburenganzira bwabo. Abaperezida benshi bararesist, bakabanza kugaragaza yuko badakwiye, nta mpamvu n'imwe ihari ifatika yatuma baganira. At the end biri gushyira kurangira kwabo, noneho baza kwemera, kuko ngira ngo nababwiye byinshi, naberetse uburyo ubutegetsi bwa Uganda bwa Okero bwarangiye, ubwa Obote bwabanjije bwarangiye, ubwa Habyarimana bwarangiye, njya Kongo ubwa Mobutu Sese Seko uburyo bwarangiye, uburyo bwa Laurent Desire Kabila bwarangiye, Joseph Kabila akora trike uwo bita Yoweri Kaguta Museveni, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yasimbutse bagiye kwimushukisha, ariko Joseph Kabila wahenda ubwenge ba General Rurankunda basinya ayo masezerano, banemera bumva ko bikemutse bagiye kubishyira mu bikorwa. Icyo gihe cyakurikiyeho murakizi, nicyo nagaragaje, abanyamurenge benshi barakomeza barapfa, bari mu gisirikare barakomeza barafungwa, abandi bararigiswa, abandi babo baza kubura amaso bari kuvuga ati twarabeshywe, basubira mu ishyamba. Uyu munsi nibo bahari. So niba rero yemeye ibiganiro, ukuvuga ngo ubutegetsi bwe noneho ni ikimenyetso cy'uko buri kugira ute, buri kurangira, kuko mberetse fact nyinshi, ibintu bifatika bigaragaza yuko politike yiwe inaniwe, kandi inaniwe nk'iza bagenzi be bagiye bakurwa ku butegetsi gutyo. Kuko murabizi uyu munsi noneho bari kuvuga indimi zahindutse, ntabwo bari kuvuga bashyira mu Rwanda kwa kundi barwikomaga, ntabwo bari kuvuga wumva bari gutuka M23 nka kwa kundi babikoraga, kuko murabizi principe zasinywe ejo bundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ngewe icyo gihe zisinywa, hari umuvandimwe inshuti yanjye ndanamusuhuje cyane nawe w'umusesenguzi, wambwiye ngo urabona yuko ngo Amerika noneho ngo igaragaje ko ishatse ngo intambara yo muri East Africa, ngo yo muri Eastern Africa ngo yahita kirangira, ngo yategeka gusa. Ariko mes chers amis, ntago mbona igihugu gishobora kuza gutegeka abantu bari kurwanira kwishyura ukizana ngo nibasubire inyuma bemere bagende bapfe. Ntago nyibona. Gusoza ikiganiro nakongera aka kantu ku muntu wese ubona yuko ngenda bivuga abantu kuvuga ngo ni ubufana, ariko si ubufana. Abantu banze mwitegereze neza, murebe AFC M23 ubundi bararambika intwaro mu babwire ngo bagende, barajya he? Ese koko batwerererwe ko ari abanyarwanda nabo babyemere bati igihugu cyabo baze mu buhungiro mu Rwanda? Kuko uyu munsi kimwe mu bibazo Kongo ifite, kimwe mu bibazo bigiye guhirika ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi, gisa neza n'ikibazo n'icyahiritse ubutegetsi bwa Habyarimana. Uyu munsi nureba muri Kongo hari gutegurwa propaganda ya genocide, kandi ubirebye neza ishyigikiwe n'abaki na bamwe mu bategetsi bari mu, na bamwe mu banyepolitiki bari mu butegetsi bwa Kinshasa. Kuko iyo wumvishije honorable ukumva ministry hari kuza akavuga ngo abatutsi ngo ni ikizira, ngo ni diable, ngo ni iki, ubu uri kumva ni imvugo zibiba urwango, ni imvugo ziri gushaka kugira ngo zifate igice kimwe cy'abakongomani cyange bagenzi babo. Niho twabonye yuko uyu munsi bafata Wazalendo ikazi kavuga ngo mwarabibonye bari gutwika amazu y'abanyamurenge, ngo barabatwika, ngo baratwika hose, ngo batutsi ngo bagende iwabo mu Rwanda. So urumva yuko ibyo bintu byose biri kuba byagiye bituruka ku mvugo zagiye zivugwa n'abanyepolitike ba Kongo. Icyo ni kimwe. Kabiri, ikibazo cy'impunzi, kandi nujya kureba abantu bose bari mu buhungiro 98%
ndetse bandana navuga 99 n'igice ku ijana bose n'abanyamurenge, bose n'abakongomani bavuga ikinyarwanda. Abo bakongomani bahunze iki? Bahunze kwicwa. Abakongomani bahunze kubera yuko nta mahoro bari bafite hehe? Muri Kongo. So ubwo rero nkavuga ngo ntago ushobora ubutegetsi bwiwe ntakura amakundi guhari, kuko nujya kureba abakongomani babuzwa gutaha bagatwitwerera ibihugu barimo, kuko baravuga ngo u Rwanda rwafatiriye impunzi. None se ubu u Rwanda nirwo rwafatiriye n'iziri i Burundi? U Rwanda nirwo rwafatiriye n'iziri muri Kenya? U Rwanda nirwo rwafatiriye n'iziri Uganda? U Rwanda nirwo rwafatiriye n'abagiye muri Amerika se nk'impunzi? Come on. Ni ikibazo cya diplomasi, ni ikibazo cya politiki, kandi aricyo kintu kigiye kurangiza wo bita Felix Antoine Tshisekedi. Naberekaga fact zigaragaza yuko ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi burimo burangira. Ntago mu by'ukuri navuga yuko hari ukundi kurama kuriho, kuko nkuko nabiberetse nagiye mbereka ingero zigiye zitandukanye. Uyu nawe uko niko kurangira kwe, ahubwo ibimenyetso ni ibi. Twitegure kubona ibishya muri Kongo, kuko ngewe rwose nabibabwira abantu bakavuga ngo ya cyangwa iki, ariko sinzi uburyo bizagenda, sinzi uburyo azakurwaho, sinzi uburyo bizarangira, ariko uku nguku iki ni ikimenyetso cyo kurangira kwa Repubulika, ko kurangira ku buyobozi bwa Felix Antoine Tshisekedi ku mwanya w'umukuru w'igihugu wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera yuko ibyo ari gukora, ibyo yanyuzemo ni nk'ibyo bagenzi be banyujemo. Noneho step agezeho ni step yagiye irangiza abaperezida bagenzi be bose uko bagiye bagira ute, uko bagiye barangira. So reka mbashimire mwese mudukurikira hano kuri Hope of Africa TV, kandi reka musabe niba ari ubwa mbere dukurikiranye ukaba ugize urebye cyangwa wumvishije iki kiganiro cyacu, bamusabe kugira ngo ukore kuri subscribe, ukandele kuri like, share, usige ubutumwa bwawe kugira ngo nabwo ningira akamaro butuma tubasha gukomeza kumenya uburyo tugomba gukomeza kubagezaho ibikwiriye. So reka mbashimire mwese dukomeje kubana, abari hano mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abari muri East Africa, abari inyuma ya East Africa, baherereye muri Amerika, Uburayi, Aziya ndetse na Australia. Ndabashimiye uburyo dukomeje kubana n'uburyo mukomeje kutugaragariza urukundo. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.